saya di bawah sinar bulan nih. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel YouTube Mawi Fishing Trip. Nah, ini kita mau nge-trip lagi ke Ujung Karing, ngecamp nih hari ini sama tim, sama Bang Iqbal sama Bang Adi. Ada dua senior kita lagi, Pak Din sama Bang siapa satu lagi lupa saya, Bang Puja. Sebelum kita ke sana itu ke spot ujung di Karing, kita testing dulu di sini. Nah, kita coba main Mino sama Hidroji. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan dari channel YouTube Mawi Hidroji. Jalan. Saya mau cari umang-umang dulu ini. Biasanya udah maghrib keluar deh, babon keluar. Bagus sekali tuh mancing malam. Biasanya banyak di sini. Cuma nggak ada nampak ya. Itu rekomendasi tuh teman-teman, umpannya. Nggak ada. Belum malam kali, nanti kita cari lagi. Baik keluar dia nih. Ini kepiting nih, saya sebetulnya umang-umang. Kawin kayak ini. Umang-umang. Apa? Besar lagi. Apa? Grape. Oke teman-teman, udah malam, udah maghrib. Tahu ada kafe sesat satu kan? Kita saja. Oke teman-teman, ini kita mau nyari umang-umang dulu. Oh cantiknya. Nah ini dia nih, umpan target kita udah keluar. Nah oke teman-teman, kita nanti mancing pakai umang-umang ini. Semoga banyak hasil nih. Gelapnya cuma mau mancing, nggak mau ngapain.
Ya, maaf ya. Oh, kita teman ya. Tes apa nih? Apa? Yes. Umang-umang spider. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bulannya udah mulai keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pemandangannya wow, ada bulan udah mulai keluar. Mudah-mudahan ikannya pun udah mulai keluar. Ayo, 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 ayo. Malam nih, ombaknya. Kita lagi ngecamp tuh. Pakai tackle reel Ryobi Yorandaido Ryobi 2000 Eugene 2 main dasaran. Straight straight. Bingung ya. Teman-teman, satu gelap nampak. Set perdana fishing camp kita di malam. Kita lanjut lagi yuk. Ya, lanjut lagi ya. Bulan dah mulai keluar. Udah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau ada senter Wuben pas kali ini. Ditunggu Mr. Willy. Oke, strike lagi. Oke, strike lagi nih. Tak nih. Strike lagi nih. Apa nih? Kenapa nih? Bola-bola ya. Bola-bola. Ya teman-teman, hati-hati, ini ikan nih. Waduh, ada durinya, lumayan nih, denyut-denyut nih kalau kena nih. Ya, strike kedua kita malam ini. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini enaknya kayak gini nih, spot bagus, strike bagus. Sayang Bang Yuli tadi nggak bisa ikut. Punya udah pesta kita Bang malam ini Bang.
binatang apa lagi nih? Ganggu aja, udah gelap. Videonya mancing di bawah sinar bulan. Dihantam sama Jimmy Hong sama bola-bola. Ntar lagi apa nih? Ntar bisa gede nih. Ini gede nih. Ayo. Mantap nih, gede nih. Diembat. Yuk, dekat. Udah dekat. Tanduk, bro. Udah main. Agak gelap nih ya. Malam. Tanduk. Kakap lagi kamera. Merah main di pinggir. Yuk, lanjut lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi. Tanduk. Binatang nih, strike. Strike. Ditarik lagi, kencang ditarik ini. Jimmy Hong lagi ya. Strike yang keempat nih Jimmy Hong. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi. Mancing malam. Strike lagi ya. Mantap. Strike lagi. Apa ini? Tanduk. Nah, tanduk lagi. Enaknya nih tapi. Wow. Strike. Ditarik lagi, kencang ditarik ini. Tanduk lagi. Aduh, nyangkut.